Seneta wa kaunti ya Meru Kathuri MURUNGI augite atireka kuthithia ngugi yawe ya gutega uriti ngugi bwa thirikari ya kaunti iu. Akiaria renterechi atigania East Kathuri netete na mbere na kumeneria mubango jwa MTF akiuga ni jwa utheri na jotina uguni. Na kiri ubangania bwa budget ya kaunti ya Meru augite we ni akugwata mbaru uge bwa MCAs bwa kugweta omurandi na kigina kiayo. Kathuri na aririte siasa cha mwaka jwa 2027 aria ugite kurita ngugi kwawe te kuga akarwira giti kia ungavana ende kinya kethira akarwira ari na watho na netikiritwe muthumurioki na ntetweji. Bona bwira mantu ngubwira, that is the way to go. Ale to kwalia tutega ku muntu nando. Ujo ni Seneta wa Meru Kathuri MURUNGI kagita karia akirungirite kanisa ya APC ya bithisa inda kumakarama. Kathuri MURUNGI uroko gwati ugeni ni MC wa Ntereji ponde bugitendene kaunti ya Meru mantu jatete bwega akwenda kubwira au na ndomi mathabaune ngavana etu atitite sawa sawa no MCA na mbonoki anenkeri kinye kumirimo ni ngavana na amborie ngavana ya MCA ngavana mango ya MCA ya Kristo so kira woni kwenda kuona kuma mwaka jojo jwa athira na jojo na twetete mbere ne itobira bikwa kiri 45 wards o ward nene ngero itobiaye biayo urethro no endene na James urethro tendene na James MCA anto baba karama ward iba kwenda service equal dantoi bangi utongeria te kwenda na jambendru ngafea eba to tendene na ago no to ba ideological differences guteka wondi eu eteona maendeleo no eta wiki yanto maendeleo jawe nje barabara James naonekana leteristi eku yonde ginyaka nje barabara ichionde cha karama to James unje ta barabara to onekana leteristi to ugre dispensary didwe eto tete odi James atejo gorokore na ndu bawe kuringana na Kathuri MURUNGI augite kwina mbese nyingi kujendene kaunti ya Meru na mbese iji no mwanga bira bibithe bikiurwa iko chokeria koti cha Kenya nkaba na thirikari ya Kenya kwanza no tunande seneti nera empowerment yenene zaidi ya gutega ngwicha kaunti ore gwita nai na mbere nkurukie ile atira so ngoya kwa oversight na kuhakikisha ngui kuthira nitaendelea kufanya usiku na mchana. Kathuri woni karandite na ngavana na MURUNGI mukoyo nkoro yakwa ndi mbere enu maitare muremo mugwanja na bire byatumira mudama ke ngavana ni umwira na turure matanite aria ende kari anki wage ngavana ni mama mwaka miaka 5 ethire kinya babu ba mami bwanda ndi anki wage miaka 5 ngavana ni mama tutena matanite amna bubu akiwa mubango jo MTF jora ngavana Meru ekirite muno ariga mubango jo kwenja barabara utrocho waguna mu Meru no ntoturakta cha thirikari itiomba kurikithia ngugeje no MTF onda rombere kuwa system who is the worst in the world no ntotora MTF ekomba kwethero egita ngui 45 ward kinyaka mwaka jo junde turakta ira cha thirikari itiomba kuthiro ka 45 wards barabara wididwa leo hii another mwirape idela ugaerne Nairobi ntukuwegana ngatona nkerwe machini maturakta ja Kenya ja Uganda ja Tanzania ja Rwanda Burundi South Sudan na Kenya Somalia machini chio ndatoa nengeri thirikari utwadhiria 45 wards lakini dhai machini ja Kenya itena capacity ya kuinja barabara na method MTF Medo ndieje tometa kwa tuika kinya Kenya Meru okuna biashara no ndodo kwa machine karagaja ne andigite dereva ne nyunya mafuta aja bakorea ranchia bakareaja lakini ndio 500 milioni yochokia Nairobi ka uganto 500 milioni ya Meru ndekoleta Nairobi ndekolima Nairobi daleta Meru 500 milioni ndirakurukanire ne omwea echokete Nairobi antuite bya antubai bia chetu na ikiri MTF barabara na urake yakwenja dinya ni kambetereta bwetereta turama na babu bwetereta mbede atia na woni yani na arabate kumya barabara kamonia lakini rekondi ya barabara chenu chionde cha karamainda nekere ngavana
na babata muno thaiji ni kuwa NAKUWATA MBARU MC ba kaunti MBARU kagita kana baketha bakiunda bajeti bathithire gatigira ati mumeru wonde onarari na kumenya muradi wa kathithirwa na mbeteri ketho chitumika where we indicate people kwenda kuthithia something we call itemized budget to the national budget mwaka jojo this financial year mbere June kero ndie karama beshira ngabana atiga kwa social development itenara itenara ene vote eta uga number 1 and bakarama barenda dispensary iruguro na ikiro ndawa na mbecha wanti andiko 35 million ya guitangugiu oteno ngabana kwa boikyambe shuka ire no tolende ibo fixe tembe shiu chiza karama ward kudita dispensary. Itemized budget is the best thing na ibora watire ngemu ya 2 million na bo adidia budget yo utemsie kairo kwa kulera kiwa na kwa mbecha cha ward no tolende mbecha cha development budget ibu iketi olende kire ward chenu chionde photo na turokolokia budget Kathuri turaua turora ng'ombe ngirie mwendene ya meru na ichi kedra ina impact enda tukwa pasta itoke njara hau ibana bona ng'ombe ara tukuira no bana onere good imwara itonekana emwe lakini ng'ombe ira chebati kuya ndene ya karama ing'ombe 22 SENETA ndene tigani east chetre ng'ombe kenda antwango yana rimwe ria 10 bwana Yesu asifiwe ende ara wewe kuretra ng'ombe kenda babati kuretra ng'ombe yana ria 10 kinya ore MCA ukaendelea kuangabana ni mama ndaberete ni bwira ngabana uoni ni number 1 kwenda kuyaginga bana lakini na condition imwe ambe njira barabara chiako chionde ora nderita antu bako nkaborurira achoke arure maternity achoke balance kwa ng'ombe 28 ate arete bwana Yesu asifiwe na abweje bo uonire ininga tando ambera atemtikire nyathini Muthuri Muriuki Weru Weekend kuma Karama.